bagushinja amaso ku yandi hano PDD kuri telefone yari kuvugana na avoka yo bita ngo ni Mark Agnifilo. Nimba abantu bacunze by'umaze iminsi ukora uri guhangana n'uru rubanza rwose byiyubashye ariko sinyeka ko biri gukora. Narabumviye nababereye umukiriya mwiza nk'uko mwambwiye nk'abavoka banjye, nateze indege nza hano muri New York nk'uko mwari mwambwiye abavoka banjye ngo nze rwose simpunge nze mburane, gusa meze nkaho ndi kuzenguruka negereje rwose igihe ndi busebere. Umva hano ariko tumeze nkaho tutari kureba ishusho ngari, turi mu kwa 9 hagati, nta kindi cyaba aragushyiraho. Umva ariko wakagize nk'umuvugizi wawe iby'itumanaho ukabikurikirana. Mark, umva ntabwo ugomba kuba umuntu uraho gusa umbwira ngo urubanza ruzagenda neza. Wabonye ibyo bari kumvuga kuri CNN? PDD hano hari mu kwa 9 ari kubivuga ati wabonye ibyavuzwe na CNN nkwibutsa niyo yasohoye amashusho ya nyayo, niyo yayishyuye kugira ngo bayatangaze bwa mbere. Ni amashusho PDD ari gukubita wa mukunzi wa kera bitaga ngo ni Cassie Ventura. CNN niyo ya mbere ya breakinze nimba ariko mujya mubivuga, isohora ayo mashusho PDD ari gukubita umugore we. Sasa PDD ari kuvugana n'abavoka be habura iminsi 6 ngafungwe, yari ari kubwira tubonye amashusho CNN yashyize hanze. You know what I'm saying? And there's 9 billion people in the world. Umva urabizi yisituwe na miliyari 9. And 7 billion of them is miliyari 9